Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel indirimbo y'umunyarwandakazi Gogo Gloria ngira rwose ibi ngibi ni ibintu mumaze iminsi mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu muhanzi w'ahangaha rwose dufite mu gihugu cy'u Rwanda uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gogo Gloria indirimbo yiwe yamamaye muri Afurika y'Amajyepfo, gusa uyu munsi rwose ku munsi tugezeho tariki 16 z'ukwezi kwa mbere Mutarama, uyu muhanzi wacu Gogo Gloria yayihakanye amajwi yakoreshejwe mu iriya ndirimbo avuga yuko ariya majwi atari ayiwe, arangije aravuga ngo yego biriya yarabiririmbye ariko rwose amajwi yumvikana mu iriya ndirimbo ni amajwi yagitinze cyane, rwose yabyakanye ku mugaragaro aravuga ngo ari amajwi bakoresheje ntabwo ari ayiwe, yego amashusho bakoresheje ni ayiwe ndetse ko n'amagambo aririmbye mu iriya ndirimbo ari ayo yaririmbye, ariko rwose avuga yuko ijwi ritari irye. Wakibaza byagenze gute? N'iki uyu Gogo Gloria agenderaho avuga ngo ariya mashusho n'ayiwe ariko amajwi yo ntabwo ari ayiwe? Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel nguhaye ikaze ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Indirimbo ya Gogo Gloria rero wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda yasubiwemo n'umunyafurika rwose y'epfo Davis D Scott wamamaye mu muziki muri iki gihugu no hanze yacyo ka The Kifness. Gogo ni umunyarwandakazi ukunzwe kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Muri aya mashusho rero yumvikanamo aririmba amagambo agira ati every day I need the blood of Jesus, mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo buri munsi nkenera amaraso ya Yesu. The Kifness rero yatunguranyije iyi ndirimbo yifashishije ibikoresho by'umuziki birimo trompeta na piano ayiryoshya kurushaho, ndetse yanayishyize ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye harimo TikTok ndetse n'urubuga rwiwe rwa YouTube. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi cyane rwose, ubona yuko yakunzwe kandi bishimiye uyu mugore uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri uyu wa 16 Mutarama 2025 amashusho yakozwe n'uyu muhanzi The Kifness amaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 197 ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse rukurikirwa n'abakabakaba muri miliyoni hafi 3 ngira ngo zigiye kugeramo. Iyi ndirimbo ikaba ifite komenti ki 6 ndetse ikaba ifite na like komenti ki 2 rwose nizo zimaze kurikinga iyi video. Amashusho yaherukaga gukora akavugisha benshi ni ay'umwana wo muri Brazil witwa Luni Vito abamaze kurebwa, ndetse kuri uyu munsi ayo mashusho aherutse gushyiraho uyu muzungu wo muri Afurika y'Epfo rwose amaze kurebwa n'abakabakaba miliyoni 4 rwose nibo bamaze kureba aya mashusho. Indirimbo ya Gogo Gloria rero yasubiyemo n'uyu muhanzi The Kifness cyane yuko aribyo akunze kwikorera, gufata amashusho y'indirimbo z'abandi bantu akayasubiramo, kandi rwose zirarebwa cyane kubera yuko YouTube channel yiwe iri mu subscribe bakaba miliyoni 3, kigaragaza yuko benshi mu bareba ibihangano byiwe baba banabyishimiye. Kamubwira ukomeze ugira ibihe byiza rero n'umwaka mushya muhire. Ikintu rero cyatunguye benshi ni uko barebye iyi video y'uyu munyafurika w'Amajyepfo yakoze, bigaragara yuko uyu Gogo Gloria arimo aririmba, ariko Gogo Gloria mu kiganiro yatanze rwose yabyihakanye avuga yuko uyu munyafurika wo mu Majyepfo The Kifness amajwi yakoresheje mw'iriya ndirimbo atari ayiwe rwose, avuga ngo ntabwo azi iyo uyu munyafurika yayakuye, cyane yuko gusa icyo yemera ari uko ariya magambo yaririmbye ariko atigeze
ayaririmba mwa buriya buryo, kandi ikindi mw'iriya ndirimbo amajwi arimo n'ijwi ririmo uryumvishe neza wakumva ari irya Gogo Gloria. Nimba koko wowe warayirebye ririya jwi uryumva ute, ubona atari irya Gogo Gloria cyangwa se n'iryiwe, usibye yuko we arimo abyinyuza ku ruhande? Nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza nshuti muvandimwe, uracyari kuri Rwandan Future, ciao ciao.